Ejau ti karewa. Dung dewa si dungwa.
Ka kon ga titieni ngweni amene dong to gur Yesu Kristo kine tiang ka ngas ka kuite ka min biban garga tegda eriet ko tin la ngine ganisiang ka ga eriet ko tin nen ti chang nei kel ka ka ga eriet ko te jise ka da wi amene win mon keliu